Audio Jungle. Artikel 371 katham tlot bor ban yakani kasik sidul kebangi ngio hakani kejela kejung tidon kejela kibaret pat kemangi kibang tigo dakata ka artikel 370 hante po nagalan hak MP election kebadang sudah don kisrong kitau kiba boycott yak election namar ban persya yak sarkar bagi kuano daka sik sidul omsu dakata ka artikel 371 namar kioi yak jingklan bor jong kani ka sik sidul bandon kita ki district council ngisau don bok kum ka jaj peneu kejongi bangi don ya kani ka sik sidul bandon ya ka district council tu konta ngakir padi pipai ba semua bah hakani ke kunti wamta alat yang sisisin bangam longkung UMDC jongpi ban lek hapot district council ban dan kampung klan yaki an ban yada kerpang ini kom kijai pendriu hangi hapo keri kasih kejungi wan hangi nak parti NPP kawai ba presoni long state president jong ke parti kejungi kanongrim jong ke parti kejungi kalong komno ban yada kerpang ini kom kijai pendriu kibaret pat namar kade ke parti komi nangi napo kajela Megalia kejungi kenongrim kejongka kalong ban yada kerpang yangi kom kijai pendriu kibaret pat leyoi hakajing sencar jom kani ke parti kejungi mentalah news nem-tam kom mailaong ia meli menne kibon kikam kijam kibaka parti klale hakini hakijing sencar kijongka leyoi hakwidei barka border issue kawana kalian jongi ilapatai menne leyoi hakwidei barka liang ke development hakini ke jela Megalia kejungi bakaladang tiu sapram hak development kiba per jong kani ke jela kejungi ke jela Megalia pemtanga kerpan pi ay ke jingkersan kejongpi ya ke parti kejungi ke parti NPP ila dep ya election jong ke MLA ho hajar pulai ila debru ya ke election jong ke MP nensem stem pusau ban menta ni wan hangi hakwidei bangin sayo ya kani ke jingit bot kejongi haka poitri nakbenta ke MDC election hoy ho hajar pulai ngan nakaliang kejonga bat ki perlok nilai kersan ban penjob yai ba given ringkat ke jingit lang jompi kipat ba jom ka sora konsensi